bilbe, anan bilgendi tilin alba dep. Misal üçün, mına bizim özbek elimiz var. Bir tuğandarımız var. Oşolor moldoların sözünü uğuşat. Moldoları okugula bardığı bilim menen eken dep aytkan üçün, men özüm köp bayqabata mına özbek eli, dindar el, bardığı okuvatat azır uçurda. Ayrıca bizim Kırgızstan özbek tuğandarımız moldoların sözünü bardığı ballarını okutu atat. Medinist okuvatşat. Men doktor okuvatsan, jarım doktorum özbek ulutundagı biradarlarыбыз. İslam üniversitesi okuvatıp, burada okutçu emes köp. Hareket kılvatşat. Bardık жерге барсаң okuvatşat da. Kırgız bir tuğandarыбыз kантип atışat? İşteş gerek dep turup, 11'de bütölek ballar iştegeni getirip atat. Al emes beçara oşol iştegenin niyetin da tuğra ayta alбай atat da, barıp pul taap gel degen jeri jok, iştep kul bolup gel dep jönötüp atat da. Eğer niyet tüz bolsa pul taap gelem dese, jakşı, jok pul tapkan niyet kılбай atat bul. Bul iştegendi niyet kılıp ketip atat da. Ne üçün? Antkeni okugula degen moldolarının, okutuvchilardan intelligentteri sözünü ukpagandygy üçün. Tigilel qoom ugat eken moldosun, alımın oşoga alar baldarını okutup atat, bardyk okuularga. Bul el ukpay atat, okutpay atat, urmatly bir tuğandar. 50 yılda el жаңы, 100 yılda jer жаңы. 50 yıldan keyin büt okugandar kimder bolot, okubaganlar kimder bolot. Barganda öksük boydan kayra gelip atat. Bürönün gözün karap, tapşırma atkarıp, anan kayra gelip, oşol sүйünse sүйünüp, oşol kүйünse kүйünüp, anan gelet, oşol kojoyunduk kılgan biri toygusu 50 adamga toy beret, abul gelip 500 adamga toy beret beyakta. Okuş gerek baldardı. Okugan el ozot, okugan el tozot urmatlı bir tuğanım. Aytışat kaysıl bir eldi kul kılgısı gelse düşmandar. Alar menen alardın ustazdarının ortaсын bölüp jaman көрсөтөt eken. Mına uşunday. Aytkanga işeniş gerek. Oku dep aytkanga ukpasaң, anda erten kor bolosun, jok bolosun. Jüre beresin. Oşol işin erten biyakta kılıp kala turgan bolosun, urmatly bir tuğanım. Mından 20 yıl murda tendensiya bölökçe bolчу. Akırkı torpoğun satıp okutçu ele. Ben bilem, men okup ketip atkanda biz bazarga barıp torpoğu satıp, oşonun akçası menen gelgende men esteyim men Bişkek'e gelgende. Kırgızlarda uşunda tüşünük bar bolчу. Okuş gerek degen tüşünük bar bolчу. Akırkı malın satıp okutat bolчу. Biz 6 bir tuğanbız. Men Bişkek'te okup kaldım, kalgan bir tuğan ejem oşta okudu, kalganlar Жалал-Абадта okuştu, alısqa kete alışpadı. Apam aytat, men Cuma sayın jekşembi günkü nan jabat elem deyt. Nan jap, her birini altından bölüp beretilip, bir günde bir nan jeyt depçi. Bu altından deyt. Anan cumasına biri ögelet, 18 nandı götörüp kedet, üçöne bölüp beret, kийинки jumada başka biri ögelet, oşentip okutkan deyt. Oşentip okutuşçu baldardı. Hazır anda bolbay kaldı. Hazır ata-eneler işte deyt. Özden soluğu üçün balasının akçasını alıp gelip alıp aylanıp göynöket başka kılat. Oşentip oturup balasına jaman gelecekti tüzüp bergenge sebep bolup atat da. Ben aytpayım dinge oku dep. Bardyk ilimge okusun, meditsina okusun, ayıl çarбак okusun, ayıl çarбак ölөйүн деп atat. Musur çıgargan kayır iştetkenge okusun, imandı bolup turup misal üçün urmatly bir tuğandar. Bolup etdi uşunday. Dindar el eken okup atjat bardygy. Biz je dindi jırgatpay atабыз, başkan jırgatpay atабыз. Baldarыбыз dayar aparıp ушинтип мигрант кылып берип, анан adam ilimdi kabul ala alбай turgan dengeliге жеткенде кайра келип калат дагы, ошону менен бири-бирине аракет болуп, ошентип жүрүп атышат. Андай болбойт да. Ошо койгонгула урматтуу бир туугандар. Биз улутка бөлбөйбүз. Мусулманда улут деп бөлүнбөйт. Бирок ар бир улуттун кемчилигин айтып, оңдоп туруп биздин милдетибиз. Айтабыз, казактарга айтабыз ошону, кыргыздарга айтабыз, өзбектерге айтабыз, түрктөргө айтабыз. Бирок кыргыз элинде болуп аткан проблема ушул, окуудан алыстап атабыз, илимден алыстап атабыз. Ал эмес ниетти тууралай албай атабыз, урматтуу бир туугандар. Бул биздин өксүк ушунда турат. Ой, парламенттеги депутаттардын кээ бирлеринин абалы 4-класстын деңгээлинде экен окугандыгы. Билесиңер, 1-класска барганда минутуна сөз окуйт бизде. 60 söz, 70 söz okuyt. 120'da oku verçi gebiriler misal üçün. Hazır parlament oturan kebir deputatlardıkı 4. klasın bilim dengelinde eken. Dağı bunlar murda okugan üçün okup kalgandar. Erten anda kanday şkolga barбагандар dengelindeki deyler başkarış gerek bulu. Bizde bu tragediya.
Бул улуттун жок болуп бараткандагысы мына ушул, урматтуу бир тууганым. Илим жок эл эч убакта оңгон эмес. Башкаларга кул болгон, ботинкесин тазалаган, пиязын эккен, малын караган. Ойлош керек ушуну. Өткөн тарых менен мактана берген ал жалпоолордун иши. Ата бабаң улуу инсандар болгон, дүйнөнөн алган Чыңгыз ханындай болгон, Кыргызстанды эме кылып берген, анан Кытайлар бизден коркуп дуал салбаган. Ал өткөн тарых, ал тарыхтын иши ал. Сен өзүңдүн тарыхыңды бүгүн жасашың керек, урматтуу бир тууганым. Ошого токтош керек, жана Россияга жөнөткөндө. Окутуш керек. Заочный окуйт, өзү Бишкекте окушта жизнь барып коюп, эчтекени билбейт, анда кереги жок. Окууну тандап окуш керек болсо.